lijep ljudi, moje ime je Akos i dobrodošli u treći dan vloga na maturalcu. Fran otvara koliko god dugo može ove caseove. A dobro, što se može. Uglavnom, danas isto ne znam gdje ćemo ići, nikad iš ne znam, sad nam kažu posljednji tren, ali eto, vidimo se kad negdje krenemo, to jest kad budemo imati još dodatnih informacija. Evo sad smo bili u Višnjanju, sad idemo gledati s teleskopom malo svemir i sve to. Može se bolje još razvedri pa ćemo biti lakše vidjeti sve. Bili smo znači na predavanju malo, pol sata, tako da idemo. Evo nas, stigli smo. Nice. Nice. Evo nas nazad u busu. Nisam ništa uspio zapravo ja snimiti od sunca zato jer oblaci su došli, tamo smo svi pogledali i ja zadnji išao snimiti i ništa. Bilo je zanimljivo, predavanje je bilo super, ali to očito bi predugo trajalo za kanal, tako da idemo dalje. Evo nas tu pred crkvom, malo smo sjeli na stepenice, imamo nekih još 10 minuta, malo odmor od šetnje, vidimo se u busu. Evo nas u busu, vozimo se nazad do hotela, ovaj otvara caseove cijeli dan.
da vam se svidio. Ako je, ostavite like. Hvala na gledanju, a mi se vidimo zapravo danas. A dok se ne probudim,